Tariki ni 29 cia mweri wa 11 mwaka eno yuturi wa 2025 wambita muthoni wa kiramana ngikunenkeria ndeto cia Meru TV weekend monanire wetu wa mathithio ni Paul Wangunjiri na tuwatanirite akenda gutire no guchikwata chonde ura chethirite chikareka kaunti yetu ya Meru omeya Meru na kinya theguru yetu yonthe ya Kenya tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na Kenya YouTube Meru TV Kenya mona Kenya tuthiatire Signet na Pang Meru TV kiri kugwata ndeto hii na ingi nyingi tukiambiriria niritireketie utukinyele methene yetu ya ndeto cia Meru TV weekend ni ati nende akari abakuma tu twairere ndi iriwandi ne yaruire rwarera gicigo mbunge kya Bore bachumirite na muthuro yumunene arabamenerete mubunge wa gicigo mbunge kimugambirite kiri bakiwa kuma pero muthura batethira bakimwona bamiga kwake akiaria ndukinya wete na mbere na mirande utio bamba kwithira bakiona kumania na mubunge unende bagimutumira ntumwendito bakimura mwakene yo 2027 turano twitete bakomba kwithira baitrima na nwena no kabatira akwana no tutukia batambethirite bakiona utongoria ne bwa riboti ya mwandiki yetu wa ndeto mwende walaibuni Kariba tu twaroire rwarera gicigo mbunge kya Bore ne baukirerete na muthuro yumunene mbunge wa gicigo ke mugambire ndekiri na nekira bakwa kinya nyuma yo muthurara yele utethio bonete kiriwe bakiwa ngwirane ne aritete ne kurwana nto bonde wa monorongo butena gitumi kithima kya tutwa kyo kiriaja kithima gitu gitetere gitari nene mono inkorikana bwega kwi maandamano twathithetie aja ta gwithia njira jari maandamano jathiri na tubagia maandamano jetu mwanka jeta mwanka ki mujumbe wetu rindikiri na tutathikirwa inkorikana bwega ntuku ingi jete aja ambita bwega aja mtu mwega amboria mboni bwe kwandamana na ndi bwandamana roje ndaturire ndaigwe utimiarie mweshimi we una ndene nthuria muno kwi maandamano jange rathithitwe jakario jathithitwe tutwa jarathithitwe nari bagiandamana uthithia njira na wari arungento muno wauga antu bo bata bakathithia njira bongwa mbeje ire iratengi cia kuthithia njira ira wike kisima ndirona jo thuki motore ndikiri utemearia mutongerie u tukiambera toije mashina ndo ajinyiro istima skuru tikethira ti ajibo kana nyabioro bikenjo tajini rendikiri kira twezire kumenya yeta kwa the nyiza murani za fundi for the anjiri twazo akaya bioro kana twatethia na irati akeja akaringa ambicha akauga bibyo intobiri akugita endekire ndikiri utege ntoburu atugitira uramu tingwirite gwathani bo bari ndikiri MP ndene buri ndikiri atete bwega kuringana uram mbene ari ronto achitirie guru eronto bonge ambire ochitirie guru na ntare chieto cia thai tutwa ndikiri uteke athinya athithiti nyambi onjira yindina aroja njira kuma okome monka moko kwa ndisi yai atura kurwanio na kethirite ethithitio ni gitara twaringaira ndigiri kura twakarete ituone akia murungu twari impara tukabete raini gutintikana mbimbi nande no choge nande antukurera no yotethia thairo kuthangika gwitota roje batu twa biashara ntwa nkoloki barua turobera na bekirite stima ende bo umane atene waya indherite na mwanki na ireire na mwanki kwani anto kiombe bachiekirite ndrona ka clip kange ka post to kakera wanga transformer cha kabutu ke ikando ngwanga famu angana no te transformer to kuona neje wengwa na magoro auge transformer nio yeje nkuburetera stima ingi na joko thiorongo gigwo thithitia ya ntoreni yani stima ira jagarera umerigie kwanika nguo no ntoge jotare nyoka gwata stima ite monki na ngoria wejete gwikira waya ikariojo itegento stima mukari areja mtu eza ari athina cia wageta gwikubiria stima je yawe ndikiri no ageja akaethia ari adinoretete stima yu mbeja ciawe na reja na araba bagurira na nje thithi na timau na au stima tundu ndo sabu stima utesima ambe ajuke stima ngai au ngangwega stima ndu sabu kinya moterewe ende tukoria atire ndikiri stima cia kunaire ndene nari utino athitie antu anari abakurira ndene buri abakurira riu akariba baruani bakinyete arambura mwake kinye kaura bakiwa batena gitumi kinya kiriku kya kwina rwimbo rwa thirita mende bakathithia kwenda kwa ithurano ne twetete antu babure sima noraga kwa antu babure sima okana na ndoni nene mono okana no tendo utekanya kange to kwago kana tunengere mtungi atutera nguge no ro gato heshima ndikiri tuthithia ati inde wakini imbije no ndikiri hondi nakura dure ko ka ukeregera kure kwa
endi mbiyere ndikirio kana ri kipindi kia mbere na karire na kia biere na nde kuthiria no tengo giturona itete na ino ntote ore utete na tu mutethio ngia keja ende wirigiro bwetu tutirigirigira atwa area Keripotera Meru TV kuma Ruirero arera bore mbeta wa mwende wala iboni. Ibaya muno mwandiki wetu wa ndeto mwende wala iboni no ntubori boti na njira ikinyanilite na kuruki no ntubo twambiriria ndeto cia Meru TV weekend na njira ikinyanilite tugeta na mbere ya bunge ba kaunti ya Meru bachumirite na kumba kwethera bakioria kari abakuma Rutero Mount Kenya abachumire na kumba kwethera bakiye kamunini wa Rais Kithure Kindiki kirirano atwetete bya mwaka wa 2027 barite muchamanione ayo akinya yo atungire na kinyantu bamwingi nterechia Kariene secondary irare wandini ya Mikindori ndene gicigo mbunge gya Tiania East batongeretwe ni mubunge bagicigo mbunge gya Tiania East mpuru wa buri bawete bonende bageta na mbere na kumba kwithira bakiwatamba ruthirikari ya Rais Ruto na kinyamunini wawe Kithure Kindiki na kuluki utiere bakumba kwithira bagichoka wathanine ringi riboti ya mwandiketu wa ndeto Andams Muturia wathirinja watu wa Tigania East wakabidona Tigania East watu wa Mikindori sababu ya market sababu ya soko mzuri sababu ya TTI sababu ya KMTC sababu ya barabara nzuri sababu ya kila kitu harambe tuda ne abunge bonde ba kaunti Meru bara bakudhuranite gicigo mbunge Tigania East ndene wonde Mikindori kiri mucemanio atongore okubanganitwe ni mbunge wa gicigo mbunge Tigania East mpuru wa bori kenda kwithia kare na kariba mantu mwanya akiaria mpuru wa bori amwe na bunge ba bonde betete na mbere kumba kwithira kwa bageta na mbere okare Professor Kithure Kindiki bakiwa na batiri kwithira kiawa ete no ntunwe munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Amiru kaba muntu igambio kaba muntu tubonako ibu wana mu tubonako akeza mbele ile wetu Kithure Kindiki wetu no mbele yakena baraka Kithure Kindiki wetu no Mount Kenya East tato wako mwe tachewa uteki mmetamana na mtu kachewa umana wako wa piso na kumlo kimbia kumlo tuwisa ko ile mambo ya kumlewa kwa bia piso lakini acha kumara brigitine yule mauta atulome kumana Atu amodeto tukaendwa tukanga tangu na siasa nduni mpoka ko na kwa mono Kithure Kindiki mwana namba 2 Kenya wote wale kama tunda ya tayari wote wale oni kia na kwalia ore akomuma ibo bange akera wangare alia kwa kuija kwalia kwa kale ibi mweje tani okatoreza kanywa batwe sisi tunakula kundomo kafu batu oteko moto kara majijo sawa ndobeto toto kwe muntu mo kubaleta na kuja kufanya woni na hili ndio kenda kutilitero ambio na tuwezekane ndio kaele tubere no mwanga na boba heshima deputy president wa Kenya si ndio ya kabubutiani abungu baba wete bena wetikete president William Samoei Ruto mbogo thitinda githe mwaka ngiri 47 Professor Kithure Kindiki no gatweka rais wa mbere kuma kaunti ya Meru mwaka ngiri 32 ile data kwa ipo itali one tap ya leo 2 tap ya Meru ayokia ile tukora one tap bukenda ndweto bado na kuoju tukidira kia mwaka 2027 William Ruto akaendelea sio teguru na hivyo for example na hivi ni watu wanaenda Kenya beyond leo mwana ya William Ruto na William Ruto 2027 Kithure Kindiki anambele ya wawe tuingie kura Kithure Kindiki na William Ruto 2027 William Ruto atakuwa president mwaka 2032 rais wa nthiguru ya Kenya akademero mbele au Professor Kithure Kindiki ukenda kwita kwa konoche kwa wale unasikiza ngao Mombasa leo tutoka na masikio ya kwa ugonjwa unataka chungwa no tuelekea ngao ndio mpuro yetu kwa umebia na hadi ndio ndipo kuma 2022 amefanya nini leo mko wapi kesho mtakuwa wapi na wote mko aliago watu ndio ngao ndio mkale kirero na uonge kwa sasa hao watu wako na kitu ya kujibu kweli? Wito wana wale mnungu wana huko kumi. Nianza kunaona ile ile tunero ile ni ndama damu.
lakini mtoto ni matokeo yake mwanzo talenda na kila kitu na mnashika omwe teoria na bangi baile pale hapa ili enya kuongera ndomo bera tukwira one mtu wetu akachagua arongami akiara ingia manto barabara ndene mbili bera tukwira one akachagua arongami ara ni manto stima ndene mbili Dira bona arongami akere manto roje ndene bera tukara bona arongi akere manto bera ndene dira bona arongami akere manto ja kura kuiwa kwa ngombe nende oletwa onterwa to aletwa mtu kutuganya batwi atira mtu atekide atebui no tuiwa twitikirie na watu akula chini na maromba yenu na watu tulinyana tunya wa president wetu na twenda nara ito kuirigira obora twenda tuwe nara nyagu gwithikite gwi sawa ibo akubete iwegirite tigloi iwegirite mando ate dato kuwanara tiki ibyo tomande gwanto baba gwangu ate ugoringirange ate kwi finance biro gokulokia ate babwe kwi kweta bakolokia wengenya chagwa ate ndi babwa akabwe ngombe loi kado hapo bari gara wan kadao eda ka bara ko botuichi batu luko no rato kwiti da bawi na to aranja tigana ituichi na kula chuma Nkiripotira Meru TV kumatiane Betanda Msimuturia wa Thirinja. Ivoya muno mwandiki wetu wa ndeto kumanterechia tiania Adams Muturia wa Thirinja oroto tetakaitene katio kunende arimi beria ibonekete bakiambiriria rwari ro kuria wiki eria nderi bakenda kuritumira michi kaita kwa kaita na bakiare nende bagwete tware riumirete nyuma yabo kumba kwithira bekulukira thina akathumba che wagibwa barabara ananende ebomba kwithira bagikia eriari na bomba kwithira bagikia nderi tubara botomete nende gwatwika barabara itithukangirute rero na batikona kinya barabara achia gutumira baito mantu make mubunge ana MCA barutere rurwa kwao nende bakimu abijikene nje kumwirigi bakiumero kire mirandi yabe rabangete kumba kwithira kibwithe kire murandi yo kubwithe barabara yo yambere kenda utira remine bakumba kwithira bakigunikana njira inene riboti ya mwandiki tu wandeto mwende olaibone Orira tuthengerete rutharo thionko na arimi babaingi kumenyekana batenda ciaria kire ciama bia kureria ende batumaereria rikire biatho nigu atongeria babore ndere ne bachumiritie na kuria arimi bakaita kara batumireria rimo ciatho ni otiela ni bakwendia ringi gitumi bakweria rira arimi babenda chaniro ri batetha cia kuona ganto igitare mambura no mwanka iria ritauke kenda twina ario mamburene lakini tukwenyikari njinya arimi betu ona ri tukendia iri nyabo bachiumie kunyweria tukwenda bethro bena health living standards tuga thoko e murimi eria embere ki murimi wengo ko itugwenkari njine tuje kinya na ria bakunyweria no bagija ume na kinya afya yao yongwa kinya twiri kenda bomba kugitenya na ndi tukuromba ibatwire ng'ombe muno iria reo no ria kwendia na rio tigara nonto bareka kunyiria ng'ombe iria no banywire na bakaga mbeca ari mui gitara thigunku itugita iria muno rire kwijandiri nonto ba mambura yara yenture na naja ibukumenya bwe na ntano cia bieje na igita riri ikwithairwa kwina itwa igita riri tweka nonto ba mambura yara twina jo nturene lakini kawaida nonto no utumbo tiga manto nturene unenkanire iria rionthe ndiri kwa igita riu karia ikena ina makidogo Nkulukini bakutariria bura bethirite bari na kinyamara ke kuthurania eria kiri arimi bakiwangarira bari na yonjaro ya batetheria kuoyeria kaita kareo na nikenda gutiela arimi ni bocoka ngwine cio ria itwethirite twina thina muno yo kamateria turatumaira bonda ringi katukutuku gageta gekujaira na njirene na ndi tukugita rori eriri reta na bikibiki na kinya bonda na ndi tukomba gutumira rori nikenda tukomba kuthurania eria kinya ni baba karanjene bacherero na bange bakagirirwo eria utuku kenda tumba kuthurania eria rionthe tukuthugania tukomba kumbalance mantu jau na murimi wonde akagwirwa koguo arimi ngari awere aja na itugwitikia bakakamira bojuria eria ibakameria na ndi bongere bemenya ikama bia gukamateria birio turara challenge nene muno ya gukamaterwa eria lakini tukuona na ndi murigo juju gatunyanyira na ngarama iria turatumaira inyingi kiri bikibiki tukuona tukagita cost yu na twagita cost no ndire nayo kuona faida
na tumbe kuthithia bungi na bungi. Bakirike ni barombete MCA wa Kibere Jacob Mwirigi utiela na ubathithirie barabara na nikenda bakethira bena mitaratara ekuoyeri ere batere barabara chietu itiona ara chi ngirori chietira kwa nkuromba wa MCA atuthithirie barabara kenda arimi bomba kujukirwa area to the doorsteps nonto without kujukirwa area ara kwe bomba gwikeria utengo wetomba kuthira twenayo. Ripotera Meru TV kuma Kibere cha Bore mbita wa Mwende wa Laiboni. Na mwero Laiboni ni mwandiki wetu wa ndeto wa kumantere chia Bure. Haringi biashara bangari cha matatu kuma mutindo wa Kangangi. Bachumirite na kuromba bekiruru ekiri tauni nene kana kiri stage nene untubaro butumite abethira bakithangika kwa ita kwa kaita bakyo batethete baina rui rwa kutumira kaita no kubachokete nkatho akinga bana wa kaunti ya Meru mutumantu ethinkina ntubwa kuba kunikira marinyera yethirite ya impanga kiriboko kaita kara ya riboti ya mwandiki wetu wa ndeto MC Witonga. Nindene ya mutindo wa jwa Kangangi aria akariva stage nene ya Meru bombita kwithirwa bakiromba thirikari ya county ile tongeretwe ni mutumanto ithinkia yumbe kwithirwa kibekira ruji rwa kunyua ndene ya stage na bagicokagia nkatho ikuthikirwa marinya alita mbita wa kirimi mitingo wa stage mukalio gakoromone kira batu tukuga thirikari county government tukuwirirwa ni omono maendeleo jare kuthithia na itukuromba batu bira tukuwirirwa ivyo acha stage mbere maituratura na marinya ngari iratonya enya ningi aritwa baingite skuru kwina mwario ogwite kirinyene kiu na twagwa tugwa buthuku tuga atire batwe tukauga batwe thirikari uno itukaritie na nendereo na ngugi uyu pesa na tunampatia gavana wetu Kongole. Hii stage ilikuwa na mashimo lakini tunaona anajaribu hata kama kazi ifanyagu na siku moja kila kitu ni step. Leo ametoka kwa shimo, kesho atakuja kwa nini? Kesho atakuja kwa maji. Kwa hivyo tunampongeza sana gavana wetu tunampongeza sana Ntoithinkia. Na tunataka sana kuja tutembelea hapa stage. Tunataka atembee hapa stage tumuelezee shida zote. Kazi hapa town hapa nakaa hii stage yetu hii kubwa hii yetu ya Meru hapa. Hii stage yetu ni mzuri lakini kitu ile imekosa na tunaomba serikali yetu ya county ituangalilie na njia hii ama na njia nyingine. Tunaomba watuwekee maji. Hii hapa kwetu hapa hii stage kubwa hakuna maji hapa kabisa. Hata unaweza sikia kiu kabisa utoke hapa uende hata huko chini huko ukaombe maji. Lakini tukiekewa hapa maji hii stage yetu itakuwa mzuri. Tuwekewe maji kama stage ile nyingine hii ya makutano hapa. Hata side nyingine ukiwa unatoka Nairobi Pandili Achuka stage zao zinakuaga na maji. Mbona hii hapa kwetu hatuna maji hapa? Tunaomba serikali ya council ituangalilie hiyo maneno, ituwekee maji. Alita mbita wa kirimi mitingo wa stage mukalio gakoromone kira batu tukuga thirikari county government tukuwirirwa ni omono maendeleo jare kuthithia na itukuromba batu bira tukuwirirwa ivyo acha stage mbere maituratura na marinya ngari iratonya enya ningi aritwa baingite skuru kwina mwario ogwite kirinyene kiu na twagwa buthuku tuga atire batwe tukauga batwe thirikari uno itogocokia nkatho turi antu ba stage nontu itukuona marinya jara mukubwa jara riki stage no ratuthiikire jo na itukuona kobugi na ndera kini totena roje itukwenda otwikira roje rwa kunyo nontu kinyage ni beja bagusumbuka ko na alafu kinya batu itukuona no gututhia mantu amega gukwaga ore omba kuthithia ende wenderea kuthithio alafu itokuwa na ndo gatwikira kinya intobia gwikaira mate bitengani no twekire bikai na itokuwa na tu tugakana kwa tu tamwendera gututhi kirimi yake ariana ugite marinya jau just change ne jaturite kwithirwa jaino gwatibu nene muno kiri antu kuna mwario oskuru ojete aragwo nya gitari mo marinya jau jatigije empty o itokona thirikari re tukarite no nzarezire za permanent yani tu we nyimba antu gwikira mbawo ingi iratwire chikiri the former regime government ai batu na ndi tukuga nyakira tukuromba Ntoithinkia o wa guthithia na tuchwire nya turuji
aja tutapu inyo na ruru nyana ageni bara ba Nairobi barigara mono bakaoria murume tauni rikwe tutena ruje na itukuromba na kingi tukuromba no turetere tunyamutura twikira mati twangalisha mtaani na tumwe munene okwa tumwe tutanganire itukuromba nya tutongerwe tu ikenda twithiro twi sawa na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Tuwa ndeto MC Mwitwangoro tunenkira kanyaga kunoka kire chuchi kietu kia mbere kia ndeto chia Meru TV weekend ugaita kureno tu tunamona lile wetu wa mathito Paul Wangujiri tuchokirete kindo kunenkira ndeto Kathumba. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yasa, odi antobe Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntore rio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinya wenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinya manga nyoni na nthenjo mo gutoneka ingitaeje Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express.
Kira kuwate wani kire chutigetu kia bieli kende chia Meru TV weekendi. Wana niliwetu wa mathito ni Paul Wangunjiri na nuwambeta mudhoni wa Kiramana. DMK kiogora aura ni MC wa Bogeta West na chumirite na kumba kwithira kimeneria nene athirikari ya Rais Ruto na baraba ina kana baraba kuringa siasa chia mutaratara ya wanta mwakiwa nende siasa hii itina keguni kiria kari kinyani na bo kinyani nyuma ya bo kumba kwithira bagichinda giti eke ya mubunge ndene gicigo mbunge akiambere North DMK yariwa nendo twiti na mbere Rais William Ruto na thirikari yawe yethirite kioro ikireta county ne ya Meru akiwa we nende ageta na mbere na kumba kwithira kimeneria murengo ya one term na kinya siasa baraba kumba kwithira bakiwata mbaru murengo ya one term ya two term akiwa bageta na mbere na utumiri ya one term report ya mwandiki tu wanteto Jeff wagituma kwege ntopo manko ena kuga no ntumije Bogeta kwa mindia na juzi mimi nilisema mimi nimeenda kuunga mkono upinzani one term. Kwa sababu gani? Tunawekwa mikutano huku tukiwekwa mikutano midogo tukiongeleshwa. Maendeleo si ya kuongelelea, maendeleo ni ya kuonekana. You don't need to sit me down to tell me about development. Maendeleo inafaa ionekane ama namna gani? Kumekuwa na mkutano Kidhangari Gaos, Kaguru ya kuambiwa maendeleo. Mimi nataka nione maendeleo ndio nitakonvinsiwa hiyo maneno wako nayo. Maendeleo ya kwanza, wako na pesa, watujengee soko ya Kionyo kama zile za ESP. Tujengewe soko kama hizo wanajenga hizo sehemu zingine. Sasa tutasikiza hiyo story yao. Number 2, Bogeta ishikanishwe. Kutoka hapa Kionyo, Ngongo, kwenda Kanyakine, kwenda Mitungu, tuwekewe lami. Tutasikiza hizo story. Tuwekewe lami ya kutoka Kionyo sababu hiyo ni barabara ya Kena kwenda Kinoro. Hii inapita Gombira, Katuri, Kinoro. Tutasikiza hizo story wanatuambia. Kuna polytechnic imeanzishwa pale Morongorone. Tuliahidiwa basi itakuja. Ndagene secondary tunawaletea basi. Tutawajengea hostels. Hizo zijengwe. Uhitaji kutuita mikutano kutuambia maendeleo. Na umetuahidi. Barabara ya kutoka hapa factory kwenda Yororo kwenda Kanyakine ipandishwe class kutoka class E ipande class C ama class B ndio iweze kuwekwa lami wakati moja. Barabara ya kutoka kwa Molemera kwenda Gandene kwenda Ngongo kwenda pale Kemotuja ipandishwe class ndio iweze kujengwa iende class C. Wakitufanyia hiyo maneno tunaweza bishana na wao. Lakini sasa si utuite mikutano utuelezee maendeleo na tuoni. Au tuambie watu tukae hapo tukiwaambia tu mimi nimesema hapana. Hata mkishinda mbele mara nyingine moja. Mimi nitasema one term kwa sababu hakuna kitu ya watu wangu nimeona. Hakuna kitu nimeona hapa ya kusemea hizo maneno mko nayo. Wameiba huko wakafanya upuzi ndio ati mtu convince sasa kujeni mkikataa mambo ya serikali ati sasa mtashindwa viti, wacha tushindwe. Lakini hiyo maneno mko nayo, kitu tunataka kuona ni ile kazi tulipigia kura. Na maneno ya 2022 ndio watu walipigia Ruto kura hapa, si ndio? Kura ya 2027 hiyo tutaongelelea wakati ukifika kwa sababu tulimpatia 2022 tuone kazi ya 2022. Ndio maana mimi nimeongelea maneno ya 2020, maneno ya kazi ambayo wanafanya, maneno ambayo mnafaa muone kwa ground. Lakini sasa ukituambia tu term 2027 na ile tulikupatia 5 term 2022 hakuna kitu tunaona hapa. Hakuna kitu tunaona Meru. Sasa unatuambia tuimbe 2 term kwa nini? Mimi sitafanya hivyo. Hiyo itakuwa ni maneno ya 1 term. Hata mkishinda another by election itakuwa 1 term. Na 2027 niko na uhakika with high voter turnout kila mtu atakuwa sehemu yake, hiyo serikali tutaipeleka nyumbani. Na mimi niko na uhakika. Njaya Maria Kangai kuma wandine yanko ndintere chanko ndika utine ya Tharaka ibachumirite na kurombo teithio kiri thirikari atungire na kinyantu bawendi bubu ya bethere bakibateithie kuona kuria na kinyaku mama nunyuma yawe na kinya mwana wa kumba kuthira bari antu batwire na mawathe kwa miaka kithumba ni Msamaria mweme kana mtu wendi bubu yethirite abaikite kwa wena nende kaba kurombo teithio kende bethere bena bo kinyaku kwa kuria riboti ya mwandiketu wante tondagara waiguna Kamwe kurojo ndamojire nkondi thokoni na mwana wake ndaya ndathukia ndamoigaga ndamutemera tutuge
ndamuruthira tu kanyomba kubo kuona kanisa kaka kurubabu baya bagura mabati bamutugiria ende nyo no igagwa ndena thina mono nuntu antao batiunaga nko baitaga ruye umwaka ajwa nwanganga kamata mwana gwena mianka fote munde bakurara na gina nyomba emwe na imata maturetitwe barumetwe ikabuga bantu aguno to na kabuga tika aegwechaga yo aombirwe akario gumagoro matirinya na mwana wake mwene bonde baombirwe batarinya turekuru bakuru tio goto diana turai wotu kwana tuwete ituragi tu diana tu na toyeta kwa momemba wetu na itio turunga mano abo kubia kule bia kana bia kwegweka ende onende to kweta kadetiaga wo akanyamuka aketho akari kuko akamuteithia muthenya we mutheki ya kona bungiru wakira turumagwa na betu iketugauranaga nanwe tukamuretera bena mwana gwake mucoka ikaingo bomba gutethekanagia kuria ndatunga kamuga gatwara takuromba ndamutira ona kaga abantu arankumiani kamutumira kabogeka Chiugo ana tukona antu bene inya bomba no kumugurira bantu utura nuntu wanoyo wanwatie no turo bunene naige twekao ya kumurumia bantu aga omu muchuira bantu akumama atiena kinyabia kwegweka teganagerwa kiao na baringithia ngai baiye kiugo kia ngai ito tukubwereka ana banga yanto bonde ibaye betege kangai mwekuruyo kundu abantu akukara wengwa atakwiro narumitwie turana nkoro mbega kurumania tibura we nakyo kingi turumanagia ibura tu nkoro cietu cina wendi bwa kwendera orongi amande kumatwira itwende babangi batwebendete mbure kagura naruo kana kinyete naruo bae mama bakario gu iberegero bwetu ate atungiribwa kumantere chia tharakanithi na kinyanto wa wendi bwa yako kumarutero batiumire na kumba kuthira betu ikotethio kiri family riboti yatwigira gatanta ndeto chia Meru TV weekendi wambita muthoni wa kiramana monanili wetu wa mathithio au kari Paul Wangujiri narikana itana biro no tuthiatira kimetandao yote yo kinyarire Facebook na kinya YouTube amona kinyo tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda wetana mbere na kumba kuthiro kiwata ndeto kathumba urachithirite chi karika kana urachi utunduka nontu ndeka ithana kinyame netikuluka no mwanka ndeto chithire chitunduka na tuturia twatira nukwithira wichi wata chionde na njira tariria ni wambita muthoni wa kiramana.